Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kajiyakan at kalanangjur hakaput Assam bat Meghalaya, hadian bakinong chongshnong jong kashnong Lapangap ha West Giant Hills, ringkat bat kitkhot seng bhalang kentup ya JSU, KSU, FKGGP, HNM bat kiway haka arpusan terjeliau kila Pynpra ya yang sa shipor bat jenrat ru ya tenrai dieng balathong bean de karbi haka jaga penthor ke badang hap apa uput usam jong kador bar shnong Lapangap. Hadian kata jingja la keno bagi Pulit ke Assam kila Siat bun teli ki kuli Suiñ bat kawang de ki bom tear gas ban Pynpra ki Paidbah bat shimla don kenu ke jing mensau ki Paidbah laban kedo bagi nong shnong jong karbi na West Karbi Anglong district ringkat ke jing senanlang ki dekhot jong Karbi Students Association kumjo ki Pulit Assam kila pu penmadan ya ke penthor nadu ka shpo ter jeliu bat sedang ya ke jing thong tenrai dieng ha ka khat khanai ter menta ubnai ha te ka jaka halor kani haka arpho tarik menta ubnai ki ar district jongka West Giant Hills but West Karbi Anglong district bershibenta de ki deputy commissioner ki superintendent of police ki additional SP ki border magistrate but ki ki officer na baro ar tali ki district kila penong ke jing kenduk lang haka shnong khandudi banekran halor ke jing kendur port jong ki Karbi handai tang shisngi jong ke jing kenduk lang jong ki ar district kata haka arpho tarik jeliu ki nong Karbi ringkat ke jing senan lang ke KSA kila beteng biang ya ke jing thong dieng ha ke jaka watla kinong shnong jong kala pangap kila persha bun siem handai ki kam penroi kila beteng ha ke jaka kumta kador bashnong Lapangap kala rai ba kanu por kan net turhi daladi ha ke jaka banya da ya upur usam Pi. Next ini yang iga JSU jing ito wad khut jing dor ba chnong Lapangap nei bentau lai Paidbah Pynpra ya gini ga tahu ini de bentau chna Karbi de bentau thung tep pam ni gini ga tahu dang ba pu chlo dan liang i JSU ning sni da ban ni wo yarat ko ti chung Lapangap Lapangap ora ko bri nya ter kamju le ye ki dor ba chnong halang go pher dan next ni man no si ko sa jing mo ba liang yong i Paidbah ba ying Pynpra gini tahu ko wa ini jadi sekian man go ketahu kuah man sensitif dan yang i Paidbah yang mereka jing teli di perang kamu man ini kesini dengan men wa yang Karbi go man go mesti siki ne bentau aki ya ga second phase ne bentau go men pa yu kursa to aja sikit ulah kam ke trau em kursam ini man go mesti siki Karbi untuk wa aman gi wi cha to le bor gun yang Paidbah ke chim wi resen jam ke jing teli bro go bi ne lu sim halang di dor batchno di Paidbah yo beri nyatra kam jole belum jantiau bro wi im Muslim beri jantiau ya